bala ditaba tsena ka bohashana ba tsona. Mahase J wa lekgotla le phahameng o beheletswe ka thoko ho mosebetsi. Matlanyane o tlodisa molekgetho e tsaka. Leroba Chokola setloholo le tshwarelwa mokete wa teboho ka ha le se le tla funanisa sekolo sa Lelala Matjhatjhe. Ditaba ka botlalo. Mongwadisi wa lekgotla le phahameng la Lesotho Mathato Sekwai o ngwatse lengolo le phatlalletsang mafapha a fapakaneng a mmuso a lemosa hore moahlodi wa Seforomahase o beheletswe ka thoko ho tshebetso ho tloha ka Labobedi la Novembara e hlola matsatsi a 4. Ditaba tse dileng tsa wela matsohong a bophutselatsi di kuma hore sakwane CJ o sebakwa ka hore Mahase J o ile a okamela dinyewe tse pedi tse potlakileng ka thoko ho dipehelo tsa molao. Mahase J o ile a ikarabella ka hore o ile a kgeloswa ke mothusi wa hae le mmueli wa molao. Ba haufi le ditaba ba lepa hore pehello ka thoko ena e etella pele ho thehwa ha lekgotlana la diphuputso tsa boitshwaro ba Mahase ho latela temana ya 125 ka masakaneng ya molao wa motheo. Tlaleho ka Mokgolwane Rama Inwane. Mookamedi kakaretso wa setsi sa lekgetho RSL Mathabo Mokoko o hlabisitswe thoto ka Monkgwane ke letona la ditjhelete Dr. Rasedisitswe Matlanyane ka la bohlano la mafelo a beke ena. Manyala kwaeng a phutsalatso a re bosebeletsi ba setsi bo se bo tlalehetswe ditaba tsena. Ka Septhembara ya mongwaha ona Mokoko o nnile a hlahella ka pele ho Palamente ya Lesotho ka komiti ya moruo a kopa ho jala pate ka le reng o supane ka marumo le letona la ditjhelete ngaka Rasedisitswe Matlanyane ya thezaneng ka mahetla le boto ya RSL ho mosusumelletsa ho sebetsa ka thoko ho molao. Tlaleho ka Mokgolwane Rama Inwane. Mokgethwa wa puso ya dibaka wa Setlakalleng Bothabothe o re ka ba lekwala ha ke a re letho ka bohlokwa ba phutselatso ena ya modimo. Ka hona o rerile hore ha kgwedi ena e kodumela a tlotle ka mokgwa o kgethehileng moketeng o a tlabe a o tshwerwa ho tlotla bahale. Monghadi Bokang Ramoloko o re Moafrika ha yana thaka tabeng ya mokgosi e lwana ba sekisetswang e tshwarisa ditsebo le thuto e phagalletseng ditokelong tsa bohle e sa kgetheng kukapere. O re moketeng mona o tla tlotla le bohle ba emeng ka maoto ho lwanela ditokelo le ho sireletsa batho ba nang le bokowa. Tlaleho ka Tshitjanyane Dianye. Moahi wa Dithoteng Hapita Maseru o re o leboha phutselatso ena ka mora ho phatlalatsa tsa ho ngemela ha mme wa hae ho yona ka laboraro la beke e fetileng. Ba mo fumane Mikaeleng a ntse a bolokehile ka le hlahlamang. O re mme wa hae ya seng le dilemo di 67 o ne a tswa ngakeng ka Makwanyane mme o re ha tsebe hore na o fihlile jwang sebakeng seo a fumaneng ho sona. O ne a bonahala a ferekane haholo. O re o qadile ho hlaphohelwa hantle a se a le hae. Tlaleho ka Mmakerabetswe Ntsholo. Motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setjhaba Monghadi Tlohang Sekgamane o qhadile ntlo ka lebaka la ditho tse ileng tsa tswa ka bongwe ho fihlela dipalo di haella di se di sa dumelle ho etsa mosebetsi ka lekgotleng la setjhaba ka la bohlano la beke ena. Sekgamane o qhala ntlo tjena nakong eo mokgethwa wa hlwahlweng a fetisang tshisinyo ya hae e sa tsweleng pele ya hore mmuso o tla ka mawa a ntlafaletsang thuto ya bana ba Basotho dikolong tse maloting jwalo ka tse mabalane. Tlaleho ka Serame Tau. O mametse phera ya phutsalatso Afrika, phutsalatso ya modimo thulare ya setjhaba ka setjhaba. Moafrika FM ya Mauba, ya Maubane, ya kajeno, ya hosane le ya kamoso e fumaneha ka moya, ka marangrang le ka mohala. Dihwai tsa Mahlanapeng Thabatseka di re ke hona dikutang farelane ka matla ka hara tshubuhlelano e hodimo sekiring ho batlamang ho nka matsatsi di emetse ho kuta ka ha ho qadile pele ka ho kuta mekgatlo ya latelwa ke dihwai tse ikemetseng ho rialo Molefi Gamainwane. Monghadi Gamainwane wa Bokgwasa o re o fihlile sekiring ka laboraro la beke ena a letela le Labone o se a shebile ho kuta ka Labohlano lena empa ha ka hloleha o se a tla kuta ka Lapele la beke tlang. O re qholotso ke ho tloha sebakeng se hole le sekiri mme ba e balahlehelwe ke makonyana ka dinako tse ding ka lebaka la dinku tse tswallang tseleng. Tlaleho ka Hlaura Mpaleng.
Baokamedi ba dikolo tsa mathomo tsa tikoloho ya Nasareta Maseru ba ile ba tshwarela mookamedi wa sekolo sa Lelala mokete wa teboho nakong ena eo a seng a le mathuleng a ho tlama thoto a kgutlela hae ka mora ho tsamaisa sekolo seo ka dilemo tse ka hodimo ho 20. Mmafane Mokgele o re o ile a makala fela ha a se a memelwa moketeng o neng o hlophisitswe ka bokgabane le boitelo bohle moo ba bileng ba ananela mosebetsi wa hae o motle wa bodulasetulo ka dilemo tse 3, mme o theoha jwalo a matlafaditse dipapadi bongwe le kutlwano mahareng a bona. Tlaleho ka Serame Tau. O se o ka lefella ditshebeletso tsa Maafrika FM ka sepashefono o le kae kapa kae neng kapa neng nomorong ya ha ho letho 675 le ha e se le ho akgela ka mokotleng ka sepheo sa kgodiso ya ona. Monghadi Qabane monaheng wa Pitseng Thabatseka o re o thabile jwalo ka lesia lenyanya mmalona ha bona bosebeletsi ba phutselatso sebakeng sa habo le hoja bosio ba Maafrika FM Thabatseka e le bohloko bo kenellang pelong ha bohloko ho yena le setjhaba sa habo. Mokoena o re bosio ba nkokonono ena ya kgaso Thabatseka bo fetohile lefifi bophelong ba bona, mme o ipiletsa ho ba ikarabellang ho ba ela hloko. O re ba kgola tse molemo thulareng ena ya setjhaba tse kenyeletsang puo, dikeletso le lesedi ditabeng tsa puso ya setjhaba ka setjhaba e hlwekileng le ho ema le ba sekisetswang ke ba matleng. Tlaleho ka Hlaura Mpaleng. Setsi sa lekgetho Lesotho RSL se thakgotse selekane sa tshebedisano mmoho le sa Afrika Borwa SARS holong ya Mojalefa Lephola Maseru ka Labone la bekena. Mokomishenara kakaretso wa RSL Rakokwana Makwai o bontshitse hore sepheo sa kopano ena ke ho matlafatsa tshebetso dipakeng tsa Lesotho le Afrika Borwa ya thipa e kenang le e tswang ka hara naha ena le ho fana ka kgwebo ya mahala ho sa lefshwe ditarifi dipakeng tsa Lesotho le United Kingdom. Motsamaisi wa SARS Beyers Theron o re lediboho la Maseru le la Ficksburg ke ona a kgethilweng bakeng sa boithuto bona. Ditlaleho di bontsha ha ho ena le phetoho e kgolo kgwebong ya thipa e kenang le e tswang ka ntle ho naha. O re Lesotho le Afrika Borwa di tla tswela pele ho sebetsa mmoho ho matlafatsa mekgatlo ya meedi, ho fokotsa ditshenyehelo tsa kgwebo le ho fihlela lekala le leng le le leng la moruo. Tlaleho ka re Thabile Kgolonyane. Ditlaleho tsa bafuputsi ba ditaba ba Maafrika FM diterekeng. Mohlankana wa Ntlholohetsane ha Matete Mokgotlong ya kenang sekolo se phahameng sa Seiso seterekeng seo o ile a potlakisetswa sepetlele ka mora ho bothetswa lehata ka ha mora ke morutwana e mong ka Labone la bekena. Mofuputsi wa ditaba seterekeng seo o fumane ka e mong wa barutwana hore ho bile le qwaketsano dipakeng tsa bao ka Labobedi la beke ena ba le sekolong ke ha eo a tla emela lehlatsipa tseleng a ena le moholwane wa hae ya ileng a tshwara lehlatsipa matsoho moenae a mo mula ka hamore hlohong ba baleha. Tlaleho ka Mohlalefi Kokorobo. Ditjhaba kaofela di tsamaya se seng le se seng ka lebitso la Modimo wa sona, empa rona ba mo Afrika re tla tsamaya ka lebitso la Jehova Modimo wa rona ka mehla le mehla. Miki ya kgaolo ya bonete mana ya bohlano. Momamedi, ditaba tsena di fella mona ke di phethela ka bohashana ba tsona. Mahasejai wa lekgotla le phahameng o beheletswe ka thoko ho mosebetsi. Matlanyane o tlodisa molekgetho e moholo Lesaka. Le roba thoko la setloholo le tshwarelwa mokete wa teboho ka ha le se le tla funanisa sekolo sa Lelala Matjhatjhe. Memento Homo Sig Transitoria Mundi Exsultate Deo e tshweu kgotso go latela moqapollo wa tsona mo re rutlang ka beng ba tsona.
13 pele ho hora ya bobedi. Re kena moqapolong wa ditaba jwale mo re tlang ho di utlwa ka beng ba tsona le bafani ba tsona le ba di utlwileng hantle ba nang le dintlha tse feletseng ka kotloloho. Mme re utlwile ka go ditaba tsa bona hore mookamedi kakaretso wa setsi sa lekgetho RSL Mmathabo Mokoko o hlabisitswe thoto ka monkgwane ke letona la ditjhelete ngaka re seditswe matlanyane ka la bohlano la mafelo a beke ena. Tabeng tsena mamedi ke tlotla ke buisana le ntate Diteboho Hlakane ke Mokoena Motona ke yena a tla hla re fe ditaba tsena di hlakile le dintlha tse ding tse sa hlahang mona go tlotse bo hlakelo hantle ke tsona. Re tla taba e nngwe re fumaneng ke ya hore mongodisi wa lekgotla le phamela Lesotho mme Mathato Sekwai o ngotse lengolo le phatlaletsang mafapha a fapakaneng a mmuso a lemosa hore moahlodi Maseforoma Hase o beheletswe ka thoko ho tshebetso ho tloha ka la bobedi la ha kgwedi ena e hlola matsatsi a 4. Morena Mogolwane ke yena a tla re fa ditaba tseo he mamedi ma Afrika le hore na tsa moraorao e be o fumaneng tabeng tseo ka ha eo re ne re lokela ho buisana le yena mona jwale re sa ka ga mo fumana. Pele ke tla ka mane ka dikolong tsa mathomo tsa Nasareta Mokoena Motona sa ntse le teng ka kono mamedi ma Afrika re hle re utlwe he ha re fa tsena tsa RSL. Ndate mme wa ka ke o amohela ntate ho reng ya ditaba ka jeno ho mo Afrika. ka nnete re ya leboha mmehle ka kamohelo motsheareng wa ka jeno. Ya Mokoena ya mme re se go bula ditaba ntate hore mookamedi kakaretso wa RSL mme Mmathabo Mokoko o tlodisitswe lesaka. Ke o hlabisitswe ka monkgwane o tlotse lesaka. o tlodisitswe ke Dr. Rasiditswe Matlanyane le tona la ditjhelete. Na hona le mabaka a hlakileng a seo se etsahetseng mahareng a kgwedi e bitswang September le ha nkeke ka hopola matsatsi hantle re ile ra ba ka pele ho parlamente yena mme Mmathabo Mokoko a ilo kopa parlamente hore parlamente ya Lesotho a ke o jele pati go bonahala hona le bothata dipakeng tsaka ke le mokomishenara mona RSL le mmuso ka letona la ditjhelete. Mabaka a maholo jwalo ka o hlo batla mabaka mme wa ka o ka re dilla bo mashome a makae ke kgola mashome a mabedi kapa mashome a mararo e ne le bo hareng tjena ke tla sheba dibuka tsa ka Mmedi mme Mokoko a bua ka pele ho parlamente ya Lesotho ka komiti ya yona e bitswang ya moruo o dula studio e ne le mme Rantsho letsatsi leo ke hopola hantle o re letona le kenana le mosebetsi ka hore le ne le batla setsi sena sa pokello ya lekgetho se mo fe batho bohle ba kolotang lekgetho Lesotho mona. O bile a iphumanela ke bua ka letona e ka re lebile la iphumanela ba bang ba kolotang lekgetho ha re tsebe na jwa ya ba batho ba mofuta ono letona le ba etsetsa ditsapo hore wena nyeo le wena nyeo le wena nyeo le kolota lekgetho mme re tlo lenkela dikgato ka nako eno mehlodi e ileng ya tshepahala ba neng ba lepela ditaba tsena ba ne ba re mmuso wa Lesotho o batla ho tla lelekisa batho ba itseng tabeng ena lekgetho ba itseng ha re ka ba ra fumana hore na ke ba mofuti ke kapa ke bomang fela ho no ho thwe RSL e phutsalatse kapa e fane e phatlalatse batho ba kolota mmuso wa Lesotho lekgetho Lesotho mona. Jwale mokomishenara ka nako eno ha a bolella parlamente o re ho latela molao o re tsamaisang mona rona re a be re lo shaka le kunutu ko re le kunutu la ka mona mosebetsing kaofela ho tloha ka nna ho ya tlase ha ona mang kapa manya tla tsamantse a bua ka ditaba tsa mosebetsing le ha se ya sa sebetseng ke a be ke lo shwa ka makunutu a RSL mona. Ke le la mabaka a maholo ao ehleng chairman a ko re a tloele re ke re nkele no fela le tshware ya mme wa o kila ya ka hla ka pela komiti ya moruo ya kopa ikele dipakeng ditho tse ding ke hopola monghadi Mokgothi Makgalanyane a tloholla mafapha mararo a re mme Mokoko wena komiti e ntseng e hlahla thepa ya mmuso le Ramatlotlo e moholo wa mmuso accountant general ke Mmeri Khapa Mahase a re batho ba o nabile a re ka pele ho parlament ke na le thathamo la batho ba le shebeletswe mmedi ba tlotla ba lelekwa mmusong ona hobane ba emela molao ba sa dumele ha ba ntse ba hlekahlekwa ke ba pusong ka jeno
re bua tjena mme re gapha mahase o sa tswaleleko wa tseba mme re gapha mahase ke accountant general o sa tswaleleka moo ho latetse mme Mathabo Mokoko ke yena o hlabile thuto ka mokgwa ke be ke tsa o feta fela ha Gazette e bitswa Gazette hlopha sena se ne slahla thepa mmuso se qhadu dintlha tsena tse tharo di ne di hlaelle tulong eno e ke hakanyang matsatsi ke a kgola bo 20 a motsomo 20 a metso meraro di ne di hlaelle moo a bile a bolela e mong ha di mokgothi makgalanyana le emele ditaba tseno fela le tsebe hore le tlilo lelekwa le tlilo tebelwa ke rata hore tla molao hobane ba tsikalla molao fela ke rata hore ke beta beng hore le tona re tshebisitswe matlanyana ngaka re tshebisitswe matlanyana e sa le parlamente mo batla ho tloa kana kweno wa tsebe hore tloho mme Mathabo ona le ditaba le makukuno ka yona ke o bona ntlo bile a hloptshwa phutheo e neng e lokela ho tswela pele ho engwe ya matlo a kamelo ya ba ititiatiane mma wa tseba mme re tshebisitswe matlanyana ha ka baya ho tloa kana kweno ka September ho fitlela ke bua le wena tjena mme re tshebisitswe matlanyane o ne a dula ana le mabaka ke ya kae ke ya mose ke ya kae ho fitlela ke bua tjena a entse kaeteno ho tloa ka September ho fitlela ka tjena ke November ya kere re sentse re tla ya bohare ba November ho fitlela ka tjena e sa le ngaka re tshebisitswe matlanyane a phathahane ha parlamente e batla mo kopanya le mme Mokoko ke yona mo tlabisitse thuto ka mokgwa ebe parlamente e tla etsa wang ebe e tla kena dipakeng jwang komiti ya moruo e tla etsa nna re ka lebella hore re bone e bitswa kapa commissioner a bitswa mme matlanyana a bitswa o sa entse qeto na qeto ya parlamente e ka thibela o tsa kopa hore ba kopane ehlile ha ba sebetse hantle kore ne se go fa bahashana fela tabeng ya hore o batla batho ba kolotang lekgetho ne se le bahashana fela ehlile ha ba shebe le ditaba mmoho ore mmuso ka ngaka ya tshitso matlanya o no mo dutsimo o mo sebedisa ha bohloko o bile o mo kgelosa tabeng ya molao ke tsona tseno a tsona le baka ke lona lo go fela ona sebetsa ipapise le molao jwale a hana ho kgeloswa ga sebetsa ka tsela e se molao hantle a hore a re parliamentary sotho mo ke ikarabellang teng ke kopa le mpele nthuse mme matlanya lena o ntsa ikarabella mono e sale nako ena ka o fela parlamente mmitsa o phathahane re tla utlwa hore na ka mora qeto ena o tla fumane na o tla hlalosa jwang mkwena ha eba o tla fumane mme matlanyane ona ho baneng ana le matla hore kena ka lelekang a ke re jwale RSL ke re tuna la ditjhelete o tshware mokotla wa naha ena o tshware mokotla jwale ba re kaofela ba tla sa ke yena motsoka sephadi gore ke putsala tswa ke nkokonono ya mme wa ka di hakalo fela ndate mme di hlakile ke di mare mosotho mo le montsa utlwa hantle hore na di ya le kae se le go fela ne matlanyane ha o se tla tseba hana kwentse hore na o tla qetella a bitsuwe ho bitsuwe mo Mokoko tabeng se ne Mokoko a batla go bua ga kopangwe le yena tshare tla bona hobane a ke re wa bona bo Gazette ke tsena di qhadiwe fela di ntse di bitswa parlamenteng taba tsena di soka di fela tsa mo commissioner wa RSL parlamenteng mono na re tla bona ba kopangwa na re tla bona mmuso ka letona o itoma mohatla mme Mokoko a khutlela mosebetsing wa hae ndate tshega tla utlwa ha o re ke tshwaele hanyenyane ho ya nyeng ya parlamente ya parlamente ke bua tabahari ke la ka bua ke bua tabahari ke la ka bua mafekefeke mewaka parlamente ya mmuso alla wa utlwa a se boko mosotho o tla hopola hore e sa re ka tla le a bolofa ba parlamente ho tloha ka la pele la beke ka mora boipuso mehlodi e ka hara ditaba parlamente a buisana le putsala tswe ehlile ba etsa toitoi wa bona toitoi ba kena boipelaetso kore ha se strike re tla hlalosa jwang thwena mme wa ka kore hle ba hula matsoho parlamente a Lesotho le hlakore la mmuso a hulanya maoto a bile a hula matsoho ka hara mosebetsi wa parlamente maobane o no tshwere kopano ya kgohola koto ya parlamente maoto na kgolo e sa yang parlamente ana a re ntate Ntsokwane Matekane a tebele a be a hlokole matona a belaellwang bobudung Lesotho wa utlwa mme parlamente a re tle a tla hulanya maoto a tla hula matsoho mosebetsing kore a tla nna ka le theketheke kore ha ona ho etswa mosebetsi
o bana ka tshelo ntso tlhalo tloa manta kwa na isa ntso tlhalo taba e kgolo ke hore tsatsina ba ile fela ba tswile ka bongwe ha ke utlwa molemo tsa fihlela o sala palo e sa dumele hore ke bothata bo tshabehang mme wa ka ke bea o ba soto hore ke bothata bo tshabehang ntate Mtsokwane Matekane maparamente a hae a re a hlokole matona ileng a belaelwa bobodung le matona a ja hela mo parlamente mo ha ke bua le yena mona hore he monna ba ja ba le ba batho ba le rona ga batla o ja mo le parlamente le holo haholo le rona ga batla o ja le ntate Matekane na o ja le mon le cabinet ya hae le khotla la matona ge batla o ja mo ho sengela ge na mosebetsing ona wa parlamente ke bo hashana fela mme wa utlwa re ya o le bo hemme wa ka hlendate re le boha mabonolo egi ore mme Mokoko o la hlabana hala hore o tlilo lelekwa itse ha le tona le selemo mana ke isa ka choka re o a tsamaya ho go la hla di bona taba tsena tsa mme Mokoko ga ola ka ba hathwe mona teng o santsa le tseleng le taba ke tsona tseo hema medu Afrika o sotla utlwa hala hore na ka moga mono ha le mona jela sa hlile a hlabiso thuto ka Monkgwane ebe taba yeo e tla sebetswa jwang ke komiti mohlomong ya moruo le yena mme Matlanyane ha mmoho le yena mme Mmathabo Mokoko gore na ebe e tla tlwelwa le jwalo fela kapa hona le dikgato tse tlang kwa kgetla tse bona mamedu Afrika mme taba tsena o tla di fumana di le jwalo metsotso e mmedi pele ho hora ya bobedi ke nka dipapatso ha ke khutla ke tla be ke khutla ke na le Morena Mogolwane ge tlo utlwa tsena tsa ho lelekwa ha moahlodi e moholo Mahase moahlodi Masforo Mahase mamedi ke nka papatso ka nna fela ke ya khutla monna masobo ha ke mona le kha ke di mo go ke etse mona go di wetsa la go ba tsona go tla go mona go ya mona nona e bua ka e bo go tsa di keteng mamela o ba patsa le mo Africa FM tsena je sona bela se le mo ya se se le ka mo apositelo ya na tlafatsa lo matlafatsa puso entle ya setšhaba ka setšhaba kane ba bitse le lentsela mo di buka la go tsohle wena mo Africa FM ebile ina le boebedi ditekeng tsohle tsa lesoko metse le metsane wena ba patsa le mo Africa FM o hodise kgwebo ke rege sekolo mo ga ka ba boithuba ha wena ke ba fumana ba le tsa di nomoro tsa 27640000 ka dinako tsohle mo Africa FM siale moya sa setšhaba ka setšhaba ke bejelo ya ngaka mo senju le lebeletse go ke tla utlwa jwang le buela go nka nako e le nngwe ngwakwa a go mpolella gona go etsala eng please Morena nerilo a rule tšhelete ya mokgatlo motho ene o re ifa tšhelete ya fake yo Morena o wela ke pelo go ba tse ka ntsona tse EcoCash na le mokgwa o sireletsehileng wa go boloka tšhelete ya mokgatlo ka EcoCash mekgatlo account go bula account ena ke mahala mme ditho tsa mokgatlo kaofela di fumana ponaletso ya tšhelete e ka hara account le gore na go ntse go etsagala eng o ka kgona go bona mekgatlo yohle yeo o e keneng ka hara EcoCash mekgatlo account EcoCash mekgatlo account e fumaneha ka hara EcoCash app difonong tsa Android le iPhone fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala Sasai Connect Financial Services simplified payments every day everywhere Dihwai ke nako ya ho phethola lekote ra setla ka lwetse e tshwasitse ha re ntse mehuma re ya masimong na thepa ya hao ya temo e na le bothata dikara tsa hao di makgome kapa di robehile kapa di nyamelletse moo ho sa tsebeng re ka o thusa ho fumana dintlha bakeng sa mehuma ya hao Africa FM ke phutsalatso e thusa setjhaba ka mekgotsi e kgalemela ba boholong le ho etsana kana tjhore ditabeng tsa puso ka lentswe la modimo mo Africa FM
kokonono ya gaso Mamedi metsotso e mmedi ka mora hora ya bobedi re kgutlile dipapatsong. Hey, a bona jwale ka jeno re bua ka ditelekwa pehelo ka thoko ho mosebetsi ke sebile ntse ke fanya mona. Moahlodi e moholo o beheletswe ka thoko ho mosebetsi ha lelekwa. Moahlodi ke moahlodi Maseforo Mahase o beheletswe ka thoko ho mosebetsi yena ha hlabiswa thotho ka monkgwane jwalo ka mme Mathabo Mokoko. Mamedi ka mona ka dipapatso tsa gaso sentse ke na le lekgolokwe ke morena mogolwane ge tlo ukwa tabeng tsona tseo hetsa lekgotleng le phame. Ausi re thabile khunonyane a atamele ka kwano le yena a tla tlotla re fa bohashana ba mo tswang teng ka mane ka lekgotleng la motse moholo Maseru lekgolokwe. mme Ke wa mohela le wena ntate ho renya ditaba ka jeno. ke a moeleha Mokwena Ya ntate. ona le tsa go lekgotleng la maipile tsokwana empa ga re mo Ya ntate Ya ibola tsatsi. ntate go re dingata. ya ibola Ya ntate. E se go utlwa tse ding jwale tsa hore re ke bona ntho tsa ka mona bona jwale dingata di tla mpherekanya ha mme Mathato Squai ka go sa phatla ntate pehelo ka thoko ya moahlodi Maseforo Mahase. Ya ntate ho le mosa mafapha fa ka nna mmuso. Ya ntate. ka nnete ge na le lona lengolo leno le potolohang o ngoletse agente go le mmuso a ngolla mongodi e mogolo wa lekala la toka le molao a ngolla parlamente ka matlo a mabedi o ngoletse DCEO o ngoletse sepolesa o ngoletse makonstabole o ngoletse sekolo se seo sa setšhaba ka lefapha la lona la molao a ngolla mokgatlo wa babuelli ba molao wa Lesotho a ngolla le babuelli bohle a ngolla bophatlalatsi le setšhaba. Lengolo leno ke la kajeno mme o bontshitse hore moahlodi Maseforo Mahase o behelletswe ka thoko ho mosebetsi mme pehello ka thoko ya hae e bile ho tloha ka la bobedi la beke ena ha kgwedi ne hlola matsatsi a mane. Ke tsona ditaba tseno mme ho ne ho ile ho hlaha mme pejana ke a kgolwa ne le kgwedinyane ya June ho tla kwana hore ho na le dikgohlano dipakeng tsa moahlodi e moholo sa kwana mo a neng a hlile a ngolla enwa Mahase a re o bonahala a itaola ka morago a okamela dinyewe tse pedi tse potlakileng ka thoko ho dipehelo tsa molao mme Mahase je o ile a ikarabella ka ho ile a kgeloswa ke mothusi wa hae ke dimmuelli wa molao ka nnete o na le dilemo tse ka ba 40 a sebeletsa e le a sebetsa ka hare ho sedikadikwe sena sa molao hana maikemisetso a ka etsa jwalo o ne a sa o kgelositswe ka nnete ne se ka maikemisetso o kgelositswe ka mona a kgelositswe nne kora e ne se yena empa he mme ditaba tsena ha o ntse o di bala mona le ha kwela ditaba le fumane hore motlotlehi o se a hlile a theile lekgotlana le tlang ho fuputsa boitshwaro ba Maseforo Mahase tje mme haeba diphuputso tsa lekgotlana leno di ka ba ka moo moahlodi e moholo a bonahetseng a utlwisa ditaba ka teng di ka nna tsa isa telekong ya Justice Mahase se ke mesebetsi ena le megopotso eno ha se ena ya ka kore ka nnete a ka lahlelwa mono o tlo lahlelwa ke sohle mme lekgotlana leno le thehilwe ka baahlodi ba mararo bao e seng ba Basotho leno le thehilwe
Justice Mankambira Charles ke modulasetulo wa lekgotlana lena. Justice Sylvester Mainga ke setho le Justice David Mongota le yena ke setho. Mme ditaba tsena ko lekgotlana ka gazette ena yona e tswile ka la 13 kgweding e fetileng. Mme ya utlwahala he hore lengolo lena la mongodisi wa lekgotla le hlahlama gazette. Gazette se le teng ya go lengolo le a latela e se le hore go utlwa fela hore na lekgotlana le dula neng, le tla be le buletswe setjhaba, le tla be le kwaletswe. Pele ga tse utlwa ditaba tsena hantle tsa Justice Mahase. Na go hlalositse hore na dinyewe tse pedi tseo tse thweng Moahlodi Mahase o ile a di okamela ka thoko ho molao kapa ka thoko ho dipehelo tsa molao ke dife? Mamedi metsotso e robedi ka mora hora ya bobedi jwale re kene ho tsakamana ka lekgotleng le phahameng mo Moahlodi Mahase a beheletsweng ka thoko ho tshebetso. Ka mora ho hlalosa hore o ile a kgeloswa ke mothusi wa hae le mmedi wa molao ho tlola molao. Dinyewe tsena ke tsena Mosotho le thaselo sa tla lo di sheba. CIV APM ha ho letho robedi tshelela pedi hlano le CIV APM ha ho letho robedi robong 2025. Empa e le go fela mme di hlalositswe ka di nomoro tse tsa tsona fela. Ke se ke ntse ke kopa tshwarelo ho momamedi hore jwale ha ke ya ka hlakana wa ithuta hore na ke tsene di bua ka empa ke tsona ditaba tseno. Hey, se re tla utlwa tsena tsa ho thewa ha lekgotlana jwale ha le se le thehile. Jwale re tla utlwa tsa tshebetso ya lona. Ya ke utlwile go ntse ba batla ka mane ka lekgotleng le phahameng ba o file mabaka hore a ananela se re kopa hore hle ha ba fumaneha ba tlo ba re fefela gona le qala tshebetso ne le gona le buletswe setjhaba kapa le kwaletswe setjhaba. Ya hle ba lebetseng le Maseforo ke ane ile ka ba motsoka sephadi le yena Moahlodi moholo pele go na le sakwana mo go le ntse le fa Moahlodi moholo se le sakwana jwale ya legoloko ka nnete ke le buile haholo. MCC ya kolota e re go utlwa re tlo utlwa tsa MCC le gotla la toba ale bua le go mamedi metsotso e le shume ka mora hora ya bobedi ntumella ho le jolo ke nke papatso ka nngena fela e kgutshwanyane ha ke lokisetsa go bele ke tlotla ke bua le Ausre Thabile Kgononyane a tlorefatsa lekgotla la Motsemogolo Maseru MCC ya re utlwileng hore e kolota lekgetho mme se bile e nketswe e nngwe ya thipa ya lona. Ke tswale mona fela mamedi ke a gutla ka FM ke phutsala e thusa setjhaba ka bokgoni e kgalemela ba bogolo e etsana kana tshori ditabeng tsa puso ka lentswe la modimo mo Africa FM kokololo ya fela ka Mashoka ha ke mona le kgale ke bile ho re ke lo etse gona go etsa la go ka tsona go tshana go wana ka a go bone kgobo ya ngwana nona e hudi ya ka ka e no go tseba so di a ka mo go bapatsa le mo Africa FM sena ke sona bela seyalemoya se sebeletsang ho akofisa merero ya naha ntlafatso le ho matlafatsa puso e ntle ya setjhaba ka mo Africa FM ebile ke na le boemedi diterekeng tsohle tsa lesolo etse letsaneng wena bapatsa le mo Africa FM o hodise kgwedi kereke sekolo moha kapa boitshupo ba hao ke ba fumana jwang letsetsa dinomoro tsa 2764 0000 ka dinako tsohle. Africa FM
seyalemoya sa setšhaba ka setšhaba. Amelo Afrika metsotso e 12 ka mora hora ya bobedi ke boetse ke na le lekgoloko ka mona ke ausi re thabile kgononyane ge tlo utlwa lekgotla la motsemoholo Maseru MCC hore na bafupitsi ba ditaba ba fumane dife mokeng o neng o tshwerwe ka jeno. Ausi re thabile o buele hodimo ke wa mohela le wena ho renya ditaba ka jeno he moqapolong wa tsona ka le bona MCC re le ga fumana mona hore ho thwena le mokoloto o motenyahadi wa ho se lefe lekgetho ya ba ya nkelwa dikoloi ke lona le ke setsi sa pokelo ya lekgetho setsi seo sa pokelo ya lekgetho ba hapile dikoloi tsa bona se hapile dikoloi se hapile dikoloi tsa bona tse 17 a leshome se 17 mme ya makoloi ao ke a batho ba komiti eno ya lekgotla la motsemoholo Maseru mme ba bontshitse hore ha ba fuwe matsatsi a 10 fela matsatsi a 10 ba fuwe matsatsi a 10 hore ba patale tjhelete ba lefile ba lefile lekgetho ha o tlo mona pele na tšhelete yena ya lekgetho yeo MCC e kolotang ka kakaretso ke bokae ke dimilione tse 13 dimilione tse 13 ke tšhelete ya lekgetho yeo lekgotla la motsemoholo Maseru le kolotang yeo ba hlokang ho lefa pele matsatsi a 10 a feta dikoloi tseo di hapilwe ka ha re utlwe mona fela hona se fihletsweng mokeng wa kajeno MCC se utlwile hore se nketse dikoloi tseno tse 17 hobane kolota lekgetho le lona dimilione tse 13 se fihletsweng ke hore MCC tlo qetella yentse jwang hoba e se nketse dikoloi ya kolota lekgetho ka ngena na dikoloi tseo e se le hadinku jole se lo ba di se di ba sebakeng sa lekgetho leo kapa e tshepisitse hore e tla lefa lekgetho leo le kolotang e tshepisitse hore e tla lefa lekgetho mona mo reng e fuwe matsatsi a 10 hore ya be le file dimilione tse 13 ha ba ka hloleha go bokeletsa tšhelete o batla kopa thuso ho mmuso hore mpe ba lefe ba ha ba sa lefe dikoloi tseo di tlo rekiswa tumellano e bile hore dimilione tse 13 MCC e di lefe jwang matsatsing a 10 hang je kapa e tla ntsha jwang hoba sekoloto se ke sa ho tloha selemo sa 2015 ke sa ho tloha lemong seno ho fihlela hona jwale mme mongodi wa lekgotla la Thopa Maseru mo ya Magage o la bontsha hore hara dimilione tseo ba patetse dimilione tse ba lefile dimilione tse 40 a metso e go bong ya ba go sala tšhelete eno ya jwale ba bona hore sekoloto sena ke sa dilemo tse 10 ke sa dilemo tse 10 ha ba go tloa lemong sa 2015 ho tla kena ho sena sa 2025 jwale MCC ho efela matsatsi a 10 hore ya be le file dimilione tse 13 e sa ise ka dikgaohano matsatsing a 10 e bokelle ha isa e le fa le bokolokoto le dimilione tse 13 ke bona ka le baka ko ba a se sekoloto sa hona tjena ke sa dilemo tse ngata ha se thabile hape ba itse mongodi wa mo ya Magage o boetse a bolela hore ba tlo kopana le komiti ya bona ya ditšhelete go tla fana ka
ka tlaleho ya hore na taba ena e amile setjhaba jwang. Hoba ditshebeletso tse ngata tsa masepala se di emisitswe hona tjena ka baka la sekoloto sena sa lekgetho. O jwale ntate Makgakge o re ha MCC e hloleha e tla kopa thuso mmusong. Na o boletse hore na ho bonolo ha kae? Ba ka kopa mmuso o thusetsa ya ba ho ba bonolo fela hore mmuso hang ba thusa. Haholo ba matsatsi ana sa le 10 fela. Tjhe re tla di utlwa ngwaneso. Re tla utlwa mohlomong ka mara matsatsi a 10 ano hore na MCC tla be fetse e lefile dimilione tseno tse 13. Haeba e sa lefa ho tla etsahala jwang? Tjhe le haeba e lefile ho hlakile hore e tla kgutlisetswa thepa ya yona. Le hore ba fana ka ditokomane ba bontsha hore tjhelete eno e ba e kolotang na ha ile hantle e hlaha ho kae hore na ho fosahetse kae hore be ba qetelletse bana le sekoloto seno se se kae. Hore na ho la etsahala jwang haeba ne ntse le fa hantle ho tloha kgale kwana re tsebile ya ba ka le moseno ho sona le ho khibela ha re be MCC ntse sa lefe lekgetho. Ho gona ba tla sheba ba ithute hore na ho la etsahala jwang. Ka Mantaha wa ke tla ka la pele la ke tla ke a le bohahle le kgolokwe ka le bona. Amedi ke tsa ho he ditaba tsa kajeno re di tshitsithile le dikgobotla ka tsela yona eo he le ba keneng ka kwano bo Mphato pele re qadile le Mokoena Motona Mamedu Mafrikane re fatsa tsa setsi sa pokello setsi sa lekgetho sa Lesotho RSL hore mookamedi kakaretso wa sona Mathabo Mokoko o hlabisitswe thuto ka Monkgwane ke letona la ditjhelete Dr. Residitswe Matlanyane ka la bohlano lona lena. Jwale yena go utlwile hore o ile ngene o kila nna a hlahela ka pele ho parlamente ya Lesotho ka komiti ya moruo a kopa hore e jele pate hobane jwale ho utlwana ho sona le dikgohlano dipakeng tsa hae le letona Matlanyane empa he ha ntse lebeletse go tla kopangwa le yena ke mo ho se ho hlaha ditaba tseo he wana Mamelodi Maafrika. Jwale re ile ga bua le Morena Mogolwane ka tsena tsa ho behellwa ka thoko ha moahlodi Masforo Mahase o beheletswe ka thoko le yena hobane fela a ile a o kamela dinyewe tse pedi tse potlakileng ka thoko ho molao le hore o ile a kgeloswa ke mothusi wa hae le mmueli wa molao ho etsa tse sa dumelaneng le molao. Jwale ke tsena tsa lekgotla la Motsemoholo Maseru moo le kolotang lekgetho la dimilione tse 13 ka jeno e ne le ho ya buisana hore na le tla sebetsa jwang kapa le tla etsa jwang hore le qetelle le file lekgetho leno ka mora ho nkelwa dikoloi tse 17 ke lekgotla ke setsi seno sa pokello lekgetho RSL mme he MCC ke mo e fuwe fela matsatsi a 10 hore ya be le file dimilione tseno tse 13. Taba tsena kaofela mamedi ha di felle mona di ntse di tlo tswela pele mme re tla nne re boela re di utlwa hore na di tla sebetsa hala jwang mane moo jwale ho seng ho thehuwe lekgotlana la diphuputso ka boitshwaro ba moahlodi Masforo Mahase le teng re tla tseba ha nako e ntse ya hore na lekgotlana lena diphuputso le tla fumana eng le hore na nakong ya diphuputso ho dumelehile hore bophutselatsi botle bo be teng kapa taba tseo tla beletse kwalletsweng re tla di utlwa le tsona wena Mamelodi Maafrika. Jwale o ka kena he ha metsotso le 20 ka mora hora ya bobedi tjena ho utlwa hore na taba tsa kajeno o di utlwile jwang o tshwaela ka horeng kaofela ha tsona nomoro tsa mohala ke 2121 999 le 2121 644 kena mo he Mamelodi Maafrika ho utlwa hore na tsa kajeno o di utlwile jwang horeng ena ya ditaba ke nka papatso ka ngena fela ke tle ke khutle ha ke khutla wa boswe kena mo he re tlo tsela pele ntho tsa ka ba di ema fela jwale mamedi a tsaya ba di eme jwale ka mona ka ho marangrang a MRTV re ke bone di etsa jwang jwale ha di etsa tjena mamedi o sa le teng ka kwano e re ke monke ha di mona ntho tsena tsa ka di entse tjena mamedi khotso ntate lenga hana fane hai ke mang lenga madume ke lenga pathong ya ndate ya homme ya ne
wa lekgetho ya ne ke teng mo tirelo ya ntate wa ka juana nna le a ifotsa go ditaba gore la ga ka wana le tona e beng no ya la pela parlamente o parlamente ke ne dipedi mo la ifotsa ka eng ha ho ona loketse ho etsa jwang go ba ke dimela go na le tse e nngwe na tsana la go tla ha ka la je le se bontsha ka ona le mapolitiki randi ha bona ga la o ya ka pela bo hanyetsi mo mo ntse le tona le regina le tla tla bisa thope ha ona ntse ba lo tsela ka ba ka ditse thope yo ka hona tsi mo se di di empa ga utlwa go na susumetswa jwale hore a sebetse ka thoko ho molao empa ha fana ka mabaka na ka tsela e jwang go fela na susumetsa ona go a sebetse ka thoko ho molao ka tsela e jwang ha fa ne ka ntlha go hlokwa gona ona susumetsa ka tsela e fe so tabena e tla yo ka yane ya motho yana nafa nda tedi polopolo di ka mo ka susumetsa na tema shiko ka o ka motho mo se dira fe e le gona loketse gore a ikobe a sebetse ka tsela eo go thweng a sebetse ka yona le ha ntsa utlwa gore yena jwale ha e sa le molaong ho hang ha o lwalo empa tsela e nngwe e teng methati e mengata ka ba e hatile pele a ka ya ho ena yana sa ya ona ya ga a o se ka pela parlamente ena parlamente ke ya o qetela ya ga ya go le ona hobane ka mona ho ya ka mona se ya go ya politika ya le ha o se lo bua ka tsa moteng ka ra parlamente yana de che nna le wena ha re tsebe ha eba hona le methati e meng mohlomong e banga ka e hlalosa go hola ka nka methati feng le feng pele ka fihla mono lo ja sa hlalosa fela ha rena bonnete o tla bo so bona yo lo jile mo se di ma sa ta so ya mo fa ma bang ha o sana motho a tla go ta mmela go teng o ile ya ntate yan ke le bohanda te lenka ntate mo mamedi dumela Yona ke ya ke mkhono mama Hlakeng Mahlakeng. Ya Qaleka wa Mxhosa. Amabedi mama ke. Amabedi. Ke kena yona tabengena ya mama ka. Ya go. Commissioner wa RSA. Ya go. Nna ntse ke ithuta mona. Ha o utlwa go sa lebetse yona e ne sa ya bonahala memaki hobane mmuso one ha se mmuso o batlang batho ba tsamayang ka molao o tla hopola sehlophana ke sa be se ne se theotse go hlatlatlhela e matlong a seng mookamedi wa sona ha ke sa hopola hona ho thike a tsothi ma fela o na ka alla ho la parlamenteng a re ka le ke se ba ditse mazwe le jele motho ya go ka baka la matona a batlang hore se dintla ditlaleho ba di tlume ka pasesa fihla mo tsameng tshakeng mme gona ke e ka e kontho e thabile selo tshwana seo se thabile ka be ke utlwela le ka mme yane wa accountant general ya go yena o yana utlwala gore o na le dikgotlane le letona la ditšhelete gobane letona le batla gore a tloele go sebetsa ka molao a sebetse ka ditšakaso tsa letona gore na yona le lakatsa jang mme o ile hana go sebetsa jwalo o lelekutlwa ya go enwa o a boraro lela o ntsa lile gore o sebedisa ga bohloko gore a fose molao jale ha gana go fosa molao a batla a tseba gore na molao o mo tsamaisang o re eng o a lelekwa mme fela he ga se ntho makatsang gobane yona puso ena ehlile ha e batle go tsamaya yona
ka molao wa motheo le hona yang kgolo jwale ke batla ho kwetlisa batho bohle ba e bang ba okametse ditsheng tse amanang le mmuso hore ba tsamaye hore ba tlole melao wa motheo le melao e meng hore fela ho entswe ditakatso tsa bona. Ke a leboha selangwaneso. Ke a leboha nkgono Mama Hlakeng. Enkosi nkgono. Mamedi metsotso e 27 ka mora hora ya bobedi. Kgotso. Nna waka. Ntate. Ile tlhwatlhane kolomo. Ntate tlhwatlhane. Nna a tho bonagala gore bjale tshebetso e tlamehang gore se etswe ka molao. Batho ba teng ba tla tsamaisa hodima terata, mme hodima terata ga ona motho a ka tsamayang a maoto a mabedi o tla wela. O tla tsamaya nonyana fela moo ke a leboha. Ke a leboha ntate. Mamedi metsotso e 28 ka mora hora ya bobedi. Dinomoro ke 2121 3 le 2121 Toka komisi ka Peter Marisburg o re taba ya mahase ke dipolotiki tse tshwanang le tsa maoba pusong ya Ntate Thabane le Ntate Mosesedi. Ha re tsebe Mokalanyane Samuele o re ba sa tla ihlaba ka Monkgwane ke hona ba sa tla ihlaba ka Monkgwane ha fela o tsamaya o ipapisitse le molao pusong ena wa utlwa Mamedi hore motho o ihlaba ka Monkgwane ha o hana ho kgeloswa gore o tsamaye ka moo ba hlomphehi ba batlang ka teng o ihlaba ka Monkgwane. Ha ke tsebe ke sa bone Mamedi jena hore na jwale ho etsahala jwang. Kgotso. La Mokwena. Ntate. Ntate le Pheane. Anna le batla o tla ka o be matsefo mahase ka mona. Batla nna a se fo mahase. Le ha la no o kgetsitse. Ha se mo etsa di ya se ka mo etsa di bana ba mona. Ke bela la re sa wa nna se fo. Bona le tshisi ya re hona le isn't tshisi go pa ka holo Mokwena. Ntate. Bona le nyewe e ka nanya wa o itshwere ka po o ka detse ka po tsa tshula hona ya mona le mmuso mme jang ka mpongwa o tlalele di so ga tsamaya ha ke bona nna ka ba komiti mo o so tsaya thuwa ka molao seni tsa di tso di shebela ka dikane re le batsotso hela Mokwena di tsewa itsewa ke a leboha Ntate Diteboho. Mamedi ke o nka lo wa go qetela. Kgotso. Kwala ka morao ka mo. Ntate. Ha wana ka qetella ye le Ntate lenga lo sefa. Ntate wa qala bile wa qetella. Ya qala ile ya qetella. Ntate. Wa yo khutela na o mena a teletseng ke le tsona la ditšhelete. Wa tla ke na le tumela go tlamana ntse a hibola politiki ke ntse la ga ba le qabang a ba o tla mona ka parlamente. Ke na le tumelo ne go kena ka mo e ka le leo na ntse ke ne ka politiki ka ona le tona la mo tudisa le saka ka ena tsela ena Ntate. Go re tsana le mo a sudiana ana ke ta o tsela ba mona ke tona go la ke a tswana ntse hile ke nna le thom. Ntate. Yo lo tswana na ha tile dinyewe ka mono ke ne di bapana le Ntate lenka e chaile